Hebu tafadhali tusalimiane sisi wote pahali ambapo tulipo. Thutha wa kumatha kura guku Nairobi muthenya wa ira, mutongoria wa bururi umuthi oima kaunti-ini ya Mandera gucokaniriria kura cia Jubilee gitaru-ini kiu. Akihariria aikari kiharo-ini kia Mandera, mutongoria wa bururi uria uma hamwe na munini wake William Ruto nioririe aikari makeyumiria na njira nene hindi ya githurano niguo matigirira ni macokia thirikari ya Jubilee. Mutongoria wa bururi nioririe arumiriri a Jubilee kaunti-ini iyo marutithanie wira na arumiriri a kiama kia Economic Freedom Party kiria giathondekirwo ni atetia kuma kaunti ino na aria moigite ni maranyita baru guthurwo ringi gwake. Siku hiyo ikifika, mujitokeze kwa wingi. Naona hapa tuko na vijana wa Jubilee, tuko hapa na vijana wa EFP. Tunaelewana? Nyinyi wote ni wangu, na mimi sitaki kusikia ya kwamba vijana mumepigana kwa sababu ya viongozi. Mwena-ini wake munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ni atitirithirie githurano kia mweri turorete gigakorwo gikia waraganu na thayu. Noigire thirikari ni igite mitaratara iria ibataranitie gutigirira githurano kiu ni giathie na mbere uria kwagirire. Mambo ya gavana si nyinyi mtaamua, ya seneta si nyinyi mtaamua, ya mjumbe si nyinyi mtaamua, ya MCA si mtaamua. Hebu nione wale wanasema tutaamua tarehe 8 mwezi wa 8. Lakini sote tunataka uchaguzi wa amani tarehe 8 mwezi wa 8. Thutha wa kumatha kura kaunti-ini ya Mandera, mutongoria wa bururi na munini wake merigireirwo gwetha kura kaunti-ini ya Garissa na Isiolo muthenya wa ruciu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.